sabre sahwi ho baabie sabre kwa bia yesi no nananom akire se omumientum anya sade a ede basaba so baba ye rojon kumo no akasa ne ho kani ma mi lilie wakasa ede afa ensem bia nkofo keka ede fa ne kunu no ewo ne ho Naija Gezi sabre wano so wase nkom bia wo hye sekia ne ke eye de ya na embrahye bedwani obeto nananom se do no ne honam kani ese ente sakura na professor na Jane opoku agimatua pa na mu de mayerwa mahama wano so akasa ede afa wonum 24-hour economy a wachese wode eba ne ho ekoduru ba bia ukọ Bank of Ghana nhihye mu a sika bia ya na mpempi akodi omanfo ho ne ye de abobobosia no ya na Bank of Ghana wotwagu adenti wotwa se sika ni nyina egu panyi pebi ya wodi wani ekremo ewo asante mantama sempesua ba koso a wo hwe ginamo premier hyebedwa akonwa ne bie no wano so edi nsem bia todwa efa nei Ghana sika sama wo trese sidi no egina ba ko no wei ene afoforo bi ka ho na ye dan no kase awia pram tubrebu ne de ababa sommo ye na ya chepre ede kase ebrewo osaya abuaji oforisuo ena ohine ire mame ekua yeboa esiama bronya busia ya kaisa Sompa television so eyade a wo hwe live e wo ho na Sompa 98.9 ewo eyesunya ne nkranza Sompa 90.7 ene Sompa 93.1 wo kumase no social media handles nkaye ne nyina nso no yato ye ho apete ewo ho Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 eno eye Facebook YouTube no eye Sompa TV, TikTok, Twitter, Instagram, any social media handles and kayeni nyina no e waso Sompa TV and access Sompa FM www.sompaonline.com so busia ubetimi afa wono watie nsemi wasa kenken bi e de afri wo adaroma yenje brand adaje na ensem no emu nkyerkyeremu nyina no yentu ne srani abasa emfama mu na ye tuakas yeso na ye de amamu am odofo ensemu aginjire ha agintireje ewo Ghana mamu ene embrahye bedwani a wono ewo dwoso na wono a ena ye fotosanfo abedi akire ma Ghana mayi sabre papa yi ato na nanam sedo na ni wuo na chi no akoye ho omafo bi kire se food poison ena papa yi akuno na enumu no ena omafo pi no a tikasafo nyini so na ne ensemu wo mo keka no na asefem ama ne gide kura bam adawuruma bibia enkofom na mrahye bedwani ma de hye wokumawu asante mantem ha sabre wo se ni twotwom twopa na danfo pa ene honorable Jonkuma na bra wo hia no na ensem wo manfo ekekeka no abrahosem ena na wo manfo ekekeka no na sabre honorable NSYaw eni na asem o kanyina ne se de eku Jonkuma nkasa no optosie no adokotafo mfa ma bonten debi enu ntino se uko social media no so na wo manfo nsem bia wo kekeka say food poison na say bibia ka ho a ma ne to nananom se do a adawroma enyandurusa adokotafo enyamfa bibia matu dwasa yekọ na yekotie Ernest eni ne semwa ode tudwa matters of this nature no and no issue of you know we decided as a family no you be keep no indoors for some time. Now, family now are deliberating before we speak to it. And as to whether it is out or not, it is not something I can say. I'm a payer here to say. What I will request of you is if in your aperture autopsy report about now say my, I don't think it would take that long. And that this is something we feel that it should be the family's decision. Let the public know whether it is out or not. And see whether it's out or not, I will not be able to confirm that for you this morning. I can say, honorable senior brother, your counsel here, would rather go and speak to a few people before we confirm anything or otherwise. And eating common warfare. Abang so in my name saying Yana Abang there. There was unity about the Minister of States now. Abang Ajapadi for now. Butia and Abang I thought say this year. Now, your proposals there, but now is subject to government confirmation. See, Namia, the man, if you are listening, I now educate a content. Yania buying could be come back near February, the 1 week share a beboa, diet, a way down to share a beboa. It's my father say, Uncle Pen, if you are a bra, if you didn't know what you are, and a year and so, the
Eni a wuti ye eye mrashe bedwani a ma de hye wokumawu honorable NS yaw anim. Ebusia ye toa ensem no so na ejoso mrashe bedwani ye Rajon Kuma ni wo yi ho nsem ya ena ye da so ewo mo na esense edue bibu a ye bobi eponim ninte no sa wo hwe amamra ya opempam na fia pem ahenkura duokunu mienu 1992 constitution na article 112 na atodwa pefe ewo ho se mrashe bedwani bi etina nanom wonse do ana se wo free na adwa so a ewo se na nson ana se na wotwe echi no asem no efri mrashe bedwam na kwa abato komisa nchen na wonom so asote sa won na monto papa ya obehwe na wasahye abato foforo de wato ne din se by election no na watimi edibi ahyehye so anam so amapanyi pa ya wode wani kirem wa abato bedwa no wonom dwumedi ahodo ye fa abato ho nsem nyina wotua no a Dr. Sribo Kweku wababonten etresen nsem na beka wonom nsa na hyehye ene sede eniema ebesi akono panyi no ene sompa kasefo atwetwe nkomo amwada na di ede akyereye. Article 112 of the Constitution says that when a vacancy occurs, the Speaker of Parliament will inform the Electoral Commission 7 days, also on the Court of Parliament, 7 days after getting to know of it. And when we are informed, and it is an ordinary vacancy, the Commission has 60 days. But if it's as a result of that, we have 60 days. If the vacancy occurs less than 3 months to general election, there will be no by-election. So as far as the Commission is concerned, and in our budget, we always prepare for by-election. So as we are informed officially, we will kickstart the process, and we are ever ready. Exactly, that's what the Constitution says. You always budget for it, so it's not that it do not be afterthought. But that people should that people can resign, people can be thrown out as a result of court processes. So we always make provision for by-election. You know, the term we give them, I think we have to do it within 30 days because we have to get the candidates before we can start processes of printing ballot papers, notice of poll, and what have you. So it's not the 30 days that the day that we are going to do the election. We'll come out with a timetable, and you have to fall within the timetable. But not really, we should do it earlier than 30 days, because the election is in 160 days, but the petition starts within the 60 days. So immediately the Commission is informed. The Commission will come. We have not been informed. Ebusia ye Rasrebo Kweku no ena ehwa abato ho nsem wa abato komisa wonom ebedwako ni mu ena wode nsem kyeremu ma se ye beto aba na se bia nka ye Rajon Kuma wa firi mu se na ka besa bosome miensa de a enka by election bia ni ho a ebekoso nemom aka besa bosome bebro sa ne de wo se wo mo ewo bosome mienu ense 60 days ya mbetimi de age ntotoye se budget ho nsensem ne bibia koye de a wonom aye krado so obehwe ama ejoso abato mpese asofo nso me enyamra shebedwa foforo sabre ya mene wo ka sei ukwo wosunuko kroko amanyokuo ni mu a de obetu franka no anase running mate ebema Dr. Laj Mahmoud Bawumia no se mene wo ka sei kura no omunyanyiye na adenti na mamekasa ewasa emra shebedwa ni ma de hye wo German South bono mantamu na asem wo ka ye enyina ne se ene di akire na wokohia John Kuma ewo mra shebedwa fie na wone no ebobo na wodoso ena obusa no se edi a wotetetete no wobetumi aya running mate ede ama wosuruko kroko amanyokuo no na William Okofo Date ono ena na ene John Kuma ebosa enkomo no na asem o ka kire nadamfo nyina ne se wonfa mpaibo enta na chipa na ono ankasa no wo sandu bibisa ama omokra no National Executive Committee nekefo no nidi no ene naninamu a se adawuruma empaibo ekopa de a obetumi enya running mate no na William Okofo Date na won kasa kwa na wo se aye ne yeye papa esan se wanka bia nhyem se wo komra hye bedwafi a John Kuma eye nadamfo pa na empokura no wono no asua de enkoda bere mu primary school ewo sunyane etini wuo no aye ne yeye papa John Kuma sabi meyonko meno no share school ase ewo sunyan rapid preparatory ni osha yankwala mu eyina na yeko school baako ewo sunyan na mekura medi na nim baako afe baako ye babeshia wo parliament no sabi ono ye MP ewo ejusme me MP wo German South me wo NDC no wo MPP enti ba babeshia
fidue mu ha dia na akwaye se abusua no eye baako de se ye nyina eye adwuma betumi aboa oman no enti oyo obi a oye me yonko a me no edi nkobo brano no brano nyina na se nansi mu baby ohwa last year December no ma ye be kono na mehu na che na ofre no so na unya no enti oba mrehye bedwa fie na mikoshia no enti bishia no na mehu se media na se ne so at enti mebisa no se ada na se o so at sa no kaso sabi mehu dodo me kakra but nyame adom me hwe me ho me nya ayaresa enti se dia hoden wo ho no ntina masan aba no enti na ye nkomodidi na me san bisa ne se na me nya ye te kan sem bi se random me tani number bi ana ho asemete sen na no so ka se ya ade a ewo ho ya ade a running mate nsem no sabi mpayfo consider enti obompa ya na wakai wonua se de be ya ebetume abom Eni a yekoti eye mrashe bedwani ma de hye wo German South bunu mantamu William Okofo Date Abusia yetwa ensem no so ne ye boawramu ewokurani edema yera John Kuma na mama Lilian Kuma Apostle Mrs eno no so akasa ne kunu wuye kwa na wotwene mama se ensem hye no so kurani ba de ne ne kwan senko otimi tu nanum sesia na so no sede niema ene ensem esi peja ne ho no wa ama ne homne so na wa hye ne ho den ama bonti amekasa wan hwe ya eniema begensem ne bema awraho no so no adoso ebuso na mama nsem a woka nyina ne sa da romo no ankasa ne twotwomutwo ye radwan kuma ye ne wato ne benkum so no eya ade a na kyese wodi dwumaso e de mamna hye bedwafo na dehye ya wo mpesua so ene Ghana man nyina no se besa afinie ena yade bi ebe mankyere ne kunu no kakra wonu mapim so bia na mom yese ba mo wo esanse na basem odinte no ye radwan kuma ene ne tentam ye nyina no woka no ede ne to form na so ni wo na chi no me se yese ake ena kyese ebuso ne nyina ne se yese poison ena kyese kum ne kunu no wo kyese wone na busua no ya kyese o maka kyere no wote sansam na na mo awerho ene wani aye wo mu ya kese ente no wo srade hye nyina sada roma wo mu ma etuo nkotwere ba bi atwe ne kunu no wanye wo awia na se wotina na no onse do awie ente no sansam na wonom keka no wonom entwa so emfama wone na busua no na biemo so wasade tujwa sa wo hwe ye Captain Smart sentre ne ya wono edi ne dwuma e won sentre dwuma ko ni mu a wo besre pa se ono akasa wagye se ne boye a opie efri na no se ne kunu na poison e na ekuno no wo besre panyimfo se wonye hwehwemu asi ase na won to nsa emfamfra ye Captain Smart na wo mekirema bia oni bibi e de fasa food poison na wo kase ekum ne kunu ne betimi aboa ama won ne busua so wakoma etimi ato won yam na wode nsem wese nyina etudwa e wo chanta na chimota mpotem won krabupuni mantemo baby a won ne kunu na wonom etie e na wosere ya yenkotie bra na okasa no Apostle Mrs Lilian Kuma ne samo wode tudwa ne bimra In fact, that aspect saddens me more than even his dismay, because I believe he's with God. Even if he's not here in body, I still believe he's alive, and definitely everything will go on. But the way they are speculating about his death is really unfortunate and it's discouraging. And in fact, Mama is disappointed in even the legal systems in Ghana. Argentina obi aye bold eka and some say onipa odine ho abo for say am mine. This guy lived all his life for this nation, right from campus. And if indeed say obi a poison ebra na oye adwuma ama o mine no ene ne political party, why should we sit down and not bring that person to book? Now, she said, then this country is not worth living. In fact, living for, left alone to talk about dying for. If it's true, say, obit me nipa or ye living being on your ghost to see on him how my husband died, that he was poisoned, and that person is still moving around for the past 3 weeks. She said,
me yana me reho na menim how I make asasem no say emre bi wo asas e krowe mu a e kasampa. I think this is the time, and I'm telling the laws of the land and even the leadership of the land that they should bring that, that wicked man, that, I don't know, the Captain Smart is all children, Omumbe Yinimpi. And yes, I on my way, Nyankasa Miyamu Baby Ampun or Besumo Mino. If say the Captain Smart take Midi Minim, the Minim Nisemikunu Yare. But the Captain Smart say ye poison no evidence no mind we say a maya e was will be soon now ordinary cra to homa omuma no credit nedi and yes sir me and Kasampuna Mekano, no child of my womb will serve this country, because now it's very disappointing. How can a guy who has dedicated his life now be in the name of journalism, cheap propaganda, can some way speculate so or fatter. I don't know that's what you media anyway, ye nipa ebia nenye mi kunyare ne kuno, but the also onima te krono momo manena omomo tia e manipa no MP na Captain Smart emechere me kameta mase Ebusia enia yeti ye rajon kuma ye ne wanya ne baby ko ne twetwero mu two no ankasa ne ho kene Apostle Mrs. Lillian Kuma wono a na ye kofare bai edema asafoya ene wode wani kyeremu wa asante mantamase no madi tintinman Disciples of Christ Ministry yenko na yenkotoa ensem no so Yetwa kase na so na ye de amamo oma wo man kokro Ghana mu a prophet for anasa komshefo ye obi wo Ghana pa na Ghana komshefo no January komshe no emma February so omani no enhunu hwe March kura de ne omada kura na April akura no a Yesu Kristo bewu edeje Ghana for anawiase nyina nkwa no eho kura so omutumi enhye nkom na ne 31 December eho na Ghana prophet for no komshe no eba enumu na Niger Gezi ne komhye mu no 31 December no wo hye kom edeto ho se sa asem wo ebesi ede ba asem na meka ho asem na mrahye badwani ono wo dwoso dwonkuma wo behwere ne nkwa wo si so na asem wa Niger Gezi wo ka no anumu na dwonkuma ne dwohwero mu two ne yire Lillian o se debi na Jegezi woni mpa se mi kunu ne hododo no oyade na sidai na akwohye sankomu ya ene omanfo atuodi wachi se uhuye na uhuye kura no adai na wantumi ensia no Lillian Kuma yenkotie no both from Germany and this country in can poison yourself obian can food poison enti eyeme wawa yi me de se na metia minim yade yakubikunu any poison me yesofu me ngina ha pe cheap fe enfanje hwe nti ade nkumi kunu me nkasa kunu sebi se obi ade a aye jonkuma ha me ba penny kura was just 16 years the last one for on D5 so obi na a poison papaya the first person me pese bi oba be hwe nkola ni nyina ma but me mayen fa dia enimu pese de to papa wa bobra 45 years na omukante just John has lived more than some 90 years omunya better opportunity in life than he. I won't say what is not there. As far as I'm concerned, my husband was sick. I know the sickness, I won't lie, and that's what I know, it killed him. So if anybody know anything, I want to Jegezi, let me go straight. Now Jegezi was like a brother. Only lawyer John Kuma personally one-on-one yatne fie edidida. That is how far o free akwanti omubaya or best start as of way back or start on one ministry church Disciples of Christ Ministry oba mia menini ye program let the prophet speak inti minim no one-on-one where even somewhere November that John Kuma is seriously sick. Be a woman of God inti
asofo de asem to me a omo na me run first me ne fathers Ghana ha father owo man mu a ebi a no ankasa John Kuma ne kro te se sofo oye sofo ankasa o preach onimu no nipa no ofa or special place for pastors the men of God you knew including Tama no odwe say Niger Gazi ye nyame ni papa ono kra no ka omo a omo wo ni payroll so Niger Gazi enti wonim asem ni nyina say papa ne yare a wo ya we ansa na wonim asem ni from August November nyina and na 31st okogina na water so twas ankontompo no and this antro no say and the way crowd she said the opiki asem no say yes see a Ghana deputy minister. Why you know this man? You know his name, you know his house, you know his wife, one. So why do you have to lie? And then what Bejino say wash and come manabi and throw we out do benya day. Unhunu embezia no wo yare a woni me enya that enim so onye ho fa no. Na Niger Gazi no dem ya ne say otimi hunu say obi a ohune mape on say hu nkofo yere na ope wo mo na ne de nyame ntwa nkyere. Ohu Ghana empanyifo ansem beto won. Ono ani fie na odi ma asem ama na yere fie ono ndi ohun ye eni di ohun ye me am say busane say de enti an church obeko bia na yapa baby obedru bi okofo obi yere enye obi say I'm a woman of God me gina radio so eni sade no me gina ya Niger Gazi is not a prophet, a fake man of God, a cheap liar and a womanizer and nkofo yere eni odi akiri me am gina ombu ade mpo oni ni die. And I can't challenge him anywhere. This is a painful moment, and I don't expect anybody to take unnecessary advantage of us. Bisani di na say a relationship. On be ye no ano. Di enti na ma ene ontimi gina ya sorry dem ho emba altar so me preach bi. Di enti na even Church of God obo ase the whole Ghana Kumasi ontimi nko ho bi. Eno na o menya nkopon ena na di. Na o ma ne ho ahoden a odi be gyan nkofo yere. Emu suso ne omo ho nko na amane nkwa awa. Na so sisi ya na obedi na sofu die ni dia onka hyen koduru John Kuma de wawie ni die ono na so ye sofu ye gyan ni nyina amanyame onyame ndi ni ntamasem de me wo ka kire na no kura bia ni oye trofo woni se John yare and o ya we and o de ko shem. That is not prophecy, that is fakeism. Ania ye kotie ye eye Apostle Mrs. Lilian Kuma Samuel Niger Gazi ekaye se wo hu ye crossover 31st no na wo hu se wo ebetumi asi na maami kire se wo nimpa se John Kuma eyade na wa hyeda de keka sansem no Lilian Kuma ne na yekutie ebusia ye free John Kuma ne toya wato ne benkum so ne mun sensem no ye monwrem won nsem foforo mu na sayada na ye rafifi kwete wono na eye panyin ya wode wani kiremu wo NDC amanyoko ni mu a waye trefo de ma wono no ba bonten de krata tentente ba bonten ajesana ne nsa no nsensaye na ehya se ne nyina no ene se Professor Jena na Opoku Ajiman wono na emetuapa na mu de fama ye Ramahama se be ya fipi mienu ne adwono na abatoi no ene ma betimi akoye na nkunim aye NDC amanyoko ne dia na wode betu dwasa no nipa dodo na akasa de afa ho maame Opoku Ajiman wono akasa atuna no mutuo agesa ensem ni nyina de atoma de breno so de atom ya chesa seda na wode ma mpanyifo neno na wode ne kasa no to so na wo kire se nei se wo hwe NDC amanyoko ni mu a Yebra John Dramani Mahama second John ba first time the second time we ya wose wo birthday wo ba be ye niam foforo na ensesaye mapanso atimi aba Ghana yesi kasem ene ya setena mu ensemo eno nti ye kase ya no ene 24-hour economy wonom e de abaya wose wo be hwe ama Ghana adwuma sem no etimi ama ensesaye abem na de sikanso no etimi aba na adwuma so obu e de ama Ghana de hye ni titru ene emebunu no Professor Nana Ajiman akasa e de atudwa se binuma wonom kasa e de tia sa ensem we say ya watch say we the slogan keke ana say bi e boshe tela kese ya eche esono ata so e na NDC de ba no wasemo de amontwan we nya slogan we enya boshe atele wono ba be ye ama na dudwuma na e ba be bo my Ghana so ni sem nyina no e dedi e wo University of Cape Coast mu wa bra na no ada wonom e ba be hwe na International Women's Day no wonom e de be hye so wo a ma me eto nanum tuo e kreye Simaya kanye to de yebue de economy o de yehwe ya ba no tifi o ya tete nje sise ni so elu o ro kwa ha na nre on banda e yo mana ko won pede nche o so wo di sa o no so ya no aba no so ma ya fa ni na ju bi ya fa ni tano
nyinaa yɛn dwendwene man ho ɔsɛ dɛ obi wɔ hɔ a ɔdana kɔ ayaresabea ɔngyina yie wɔkora yɛ a ɔso dɔkta na ɔba bɛkyina nti mbɛ na ɛkyina ne ba sɛ bɛsi na ɔyɛ na hospital no dɛ ɛbɔkɔ anapa dɛ ɛbɔkɔ awiaberɛ dɛ ɛbɔkɔ anofa edwuma no wɔyɛ ne pɛpɛɛpɛ nɛɛsefo ɔba anapa wɔkɔ fie awiaberɛfo wɔaba yɛdurufo so ɔba awiaberɛfo na wɔkɔ fie na ɔkyerɛ dɛ obiara so nyɛ adwuma pii a ɔba ma ɔbɔbɔ no do ɛgya de nipa no akɔ wɔahwɛ na asomdwe a bɛfie nti ma yɛre ka nyi di ambɛkaka no akɛse nyɛ mɛyɛ no ho nwene na ɔfa yi kɔ kɛse yi na afe biara no ma $1 million sika no wɔ na ɛkɔkɔa ofinyi biara bɛnya ɛkɔkɔ enti 24-hour economy dɛ ma obi ka na asɛm na ɛwura dɔkta da ɔsɔ a game changer na mpa so ɔsɛ dɛ yi bi Ebusia Professor Nana Chain Opokwa Jimaye na waya boafo so no kodi amaye Radjon Dramani Mahama no na no dis ene ekotie ye se wo ba santema mu ha asupiti ana yaresabia kese pa ewo ha eno ene konfo anoche aban yaresabia eno ena referral ni nyina ne se yade ye kese bia no ho ena impempi no ya refer said ye be ya nipa wo yare no ye betumi de na wurawura mfidie na ahoden atumi aye no dia eno ti se ye kan mfidie pa dia konfo anoche aban yaresabia mfidie wo ho pa na mere bia ba ye no ebeto dwa se wokọ asupiti ya empa wo beda so wunya bi na so duru ba bi kura no a edan be na wokodamu na chese no space ye na sabre no empanifo so adwene ema saade no nyina etumi etekodai etwam na ye ne panipa wono ene kasama konfano chaba ya sabia Mr. Kwame Frempong etwetwe nkomo no papa ya tunanum tuo se saade no saba biem a ekora no ame no kasai asaba no space no asaba konfano che and the guy actually probably a no space syndrome and no person. Only you see hospital in 1955, 1954, they started the year. Yeah. So it's almost 17 years now. Yeah. And the impact that had you bring, you as we in the center, and first my transitionary taking the stabilizer outside the Congo. World now the reception facility here, count. If there is a table outside the control shown within the town, the name about the town in 1977 started and a child, I mean, 47 years in 1990, I think the girls broken area. As if I shall see a story, a banner Daroma, a chair contracted in the Catacrown, so much shall see. Into approach it to space within the town. But population is also hospital take direct referral from towards the situation home, man, at the time I hear. Make it to and then Central has always been the most populous region in our history. Just 2020 years and Greater Accra catch up with Ashanti region. The Greater Accra has producing a hospital. Not read man could you here. This is for my own. You will find a bed. And then you're original hospital. This is Ghana Medical Center. That's the play. Can this hospital you can't almost 600 beds. Can you say 100? Right now, no more facilities on there. Even no, that's not a problem. So there are major issues with the sizes of hospitals and Ashanti and isolates using the Accra. The kind of definition, most of them definition, country and to the Accra, 1.1, not in this club. Maritime hospital, the Major Hospital, 1.3 bed. We confirm cheap Roma, hospital, Kilma, all the hospital capacity. So for the same population, people are not congestion. My human being, because every hospital is built to a capacity, a safe capacity. Then now we more broad any sales. Doctors will be behind a wall or what we will utility free. I call it the money by the minimum. I just think I guess you are. So when you because the guy from back to a orange, so as an emergency center, I didn't think of kind of capacity. It's a problem impact because the distance view I can be more management for this one. You see, that track your limit several times and over. So, that's a condition right now. Who the could have an ambulance and your printed ambulance what people can manage. A police, a co-rate, community, or Ghana Medical Center, co-litma. Ipa wono na wokọ kwọfọ no chaba ya sa sia so wasante mantema se na end so ye ran monyafo Henry Osai Akoto wano so etresa abanya wote adwaso ya na dodan kwakufo ado edi wo manim no ya ade a chese enema bi wo ho a won hyada ema na ni enkọ ho fa ne nan ensi from enye
na nkanya sa Ghana yesidi ye nei ehwehwe asewia ewo amanfoforo sika animo no enkane nyina nkaya gyan ama na ye fresh na akwa gina faako de amaye no nam so nti ye de wonom no enya ade anansen no wo tuatua no ka ho bi na enam so inflation no etimi agina faako kakra de amaye no opanyini to nsem dodo na ene de ka de amakan ho Ghana baby ababo na kudu no I don't have to tell you one can be feel that in your pocket and some Nana do Danko Kufado and the Baumia before the 2016 elections, before the 2020 elections. ABC Nano, Emudia Hena are affecting your pockets. Yet Sikaso, a come the Ghana, it was Sikabi, your normal ecosystem. Rather, and neck do baby Kwakaso, my Mopamie. Right now, as you are speaking, we are not servicing our debts. And until I say inflation, then they are conform. Let's start servicing our debt and you see something. What I say, it's Ghana for no, baby, I do know. Your money, I say, your bow on you. The institutions are a government to the Ababetu. And to be the message Ghana for our Brazil, say, Sabi, over to Abano, Emma, and now this government. Anyone who the air column, I say, it's still not too late. 2024 is some few months. I mean, December 7th is some few months away. The Electoral Commission, the timetable is to follow it through, and then on 7th December, let's go and do what is right to make Ghana proud again. The Ghana we want to build again, by voting for His Excellency John Dramani Mahama to become the next president of Ghana. Ewusian Henry Osei Akoto wono na HM wo NDC amanyoko ni dimo ewo fori kroma baton pesua so behwe aprema shebedwa akonwa no ne enua bema ya woton crowd free emfimfim mantem de maye Erika nai na etwetwesa enkomoi Ewusian ye beto ansem no so na so ye ka cho se wiabo eya no nya mizo free drink ni bi na wo de egu mi na se na ne manyina akoye di amanua ne nua so mugma san so na ahoden so abuso chapo mango flavor ne kwa ho na wo de wani chiremu wonu aba hodo nkaye ne nyina so a ya twetwemu nso ne yakabom a ya de aya mix flavor no den kwada ne pe emo mapomden ne ahoden ti ya no anya bi na wo sade ya serve wahwohwo ya chese dwabodwumedie bi ase no wonom eba bejamwo 5G mizano so e wo ho wa watoba ha ewo ahoden mo no yanya bi na entimi show kubu netimi ya ahoden dwuma na watimi apesika de abeba no abusua ho bra bomodin aba bia yeto ano no de bia na busu se cha wo ho 0246 270 221 0246 270 221 na Dr. Silas waje osoda wone ne maya ne mrantie no edibia bro baby a wo bia na 21st clinic one year sciatica expert usisi achi entri ye sa ho fa oto ase e fa osremu atu anantu sa fa wanantu ho a ekosi wo 19 wana busia eto da bia ya na etwetwon wojo ho a enje wo ya bibia enye ye wanhwe ye beka wato ho amasabi wakwa akoye bubuani entra se wa bra 21st clinic e wo ho for ni chiremu e wo ahwa overseas Safa Radio nchewo ewo kumase ha senum na kwaji wa yaresa ye ka cho se 15 branches na eka we hu nteno obuase council quarters called junction ho Sunyane Regional Hospital First Gate in share ni mo ho Nkranza Techima Sunyane ene emiamia hodo na ya enkan domi dwomso no ebi ewo ho na wonum edi dwumasom laboratory test ahodo nyina no ye bi officer fidie kuku dam ene yato apete ewo ayasa bia ho ba scan service na opa ye betwa bi ede amount awo ho how anase bia bibia ya friend ya de say yes sichire de say ye brebom how de anase wo sa ho how no boni akohoma ewo ho na wontime emwa 0540311311 0540311311 and now 0249311311 3A Herbal Center busia omosi koko hani padre na center no what the 3A cold capsules koko master bedroom so wa usisi ya ya wa wontimi nkoton fa de wo koda krampo de na yenka wedra any 3A cold capsules no na koko nso so de afifi wo yem de afi wo tompa no de agugu wa nam wani asentia nam so na nsa wani so nyina yo wisiwisi no eye 3A cold capsules ayam tim ya de edit paye brefo aba beso ye wo so ni nyina eye 3A cold capsules for ni chire mo e wo kolona
Heba, Danny Heba, Misty Heba, and Apidank. Mesro, a drawway and Kenton baby a Wukobiano, Ubetimianom, Nawatimi, Aquaqua, Juma, Wabla Winya Hobia. Friend page for no row binton, na Efedu Juma, na Sebia Wupebiato, Upe baby a Ben 1 Sawo Bomay 0546 107 107 0546 107 penny 4 Ebejo Sabusia Yenina Senian to Encratel Mrayaba and Samno Dodwana and Aketra Yabetuaso Ediasomo. 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Aketiapa. Yamamunya kwa babiem eba Sompa TV. Ebrem ena yede ewia prem to bre kase ebra yanto akase ne so na yemfa emamo. Se wo ba wo man Ghana mu a sika batan pa, sika kura bia batan Bank of Ghana. Na Bank of Ghana dwumadie mu no, empempi no bosi a wode amema me manfo no. Eduru ba bia ya na mo dwumadie no emu ntimi ena ho papa. Eno nti no eduru ba bia na ompeso omushi sika no bi eguo ni nyina ne se bosia omode amema me mamanfo no ya na omanfo no bi so ayo madwen so omuntua eno ntino ya na manwomam enhyeda ena ho pa na sede sika puduo bi a wayen wadwene se oni akire biem wo hye aguo no sabre panipa wo no na ye financial expert wo banking consultant ye ne no ekotwetwe nkomo na hwe sika puduo ma hye aguo ya ye hwe ebeboa o man Ghana na Mr. Obiri Yaboa mema wakwa ba emwa ha eba Sompa kase so Major Suminia. Panipa ne pom to say Oba de gusukru krai mu. The Bank of Ghana de ababa betu dwai panipa wo kan ho asem say. Se wo hwe bank dwumadie mu a efiri mra no ye nkuntabuo. Na nkuntabuo ni mu ye customers eba beje bosia edi kodu mu dwumadie. Na sika mo baba beje no ekodu ba bia na bibia si wa setene mu a DSNT omuntimi entua sika no na sede be ya bank no ye nkrata ye di adwuma no emu be ye fine ti no na akoye nhese saa nipakuo na omuntimi ntua sika no abrofo kasem ye friend bad debt ne ye be writing off anas ye be twam e free banks no ye books mu na afi no o pa adwuma ko na ho den putte ya sede sitia won se bank we na ho den ye na emfato ho ema banks e tro bibi e friend bad debt ye writing off for Bank of Ghana say afi etwam aburu 4 billion obi o ho beji sika na bi ho afofi antoata na wa eden na wawu ebi o disaster bitimisi banks ne ye ho hwe a enye mede emfato ho ma so hwe akoso mo down spillage na esi ye na enipa bebre sika wo mu di dwa no den ahye eno den se banks ne betima ye den akọrọkọbọ mu sika na se wo kan nyina bom a se de ebehu bank na ho de ntino no yesi en writing off eno ne ye fe no bad debt
that's why another professional interpretation the man says so for customer if be International Financial Reporting Standard IFRS and no so many be yen say nipa bi ko bank ekoje bosia na wo hwe enhyehyɛ ya wo de to ho de ma bank ni se obeden obedi suo no se BBC na se wantimi ani so a ene so IFRS no ehye bank ne se sika no on recognizing as a bad debt emfato ho a watiefo beti ase wo hwe Bank of Ghana a car or ball last year yes 60 billion na or catch o say eniema bi esi ye debt exchange ban ye no ni sika no de akoto bonds even though aban se obetua in 15 years but nam say original agreement no ne aban ne ye no ensesaye bi abema ebetimi ama bibia si a won nsanye den enka ni sika no enhye ne say recognizing as a bad debt na mum onipa kotimi betua sika na no restore na abayem faso de den e de ama eno na ama akoba se Bank of Ghana ekeka ni nyina bo ma afie twa mu no wo se bad debt banks no e writing off about 4 billion Ghana cedis. Yeah, writing off wa. Omo quick loan for sika ni susufu no omo nyina aka ho. Mira obi bia odi sika hu dwa anaso wo sika hu kutadie no the whole banks commercial banks, savings and loans, rural banks any omo keka ho microfinance obi aka ho ye report and a Bank of Ghana a publish their babonten. Say you're writing off we not just a man for be a woo. A business one yes country alone you my dear. Bebu Bank of Ghana bem say Obama Ghana additional loans one found cause when you Juma. Minne did say a bebu banks be a bem so abra oma loan. Ushe Jume na said the abra boom o conquer a quite do baby a munchimonka womu a do baby so net that so ten a Jume na ye dinner one of the risks involved into a way emu bank be a name a bad and command a cobane say and nam said there's a high rate of default and nipa dodoana entimintiana one ya careful kakane betimi atuana near the kwakoshe interest in and no can na ma interest rate here then e wosoro ana 2 ama conditions answer na won sabetimi akabosia no ni nyina ye den e wosoro say a bananka default rate and as a bad debt rate no e for ma ni nyina betimi aka ho ama loans interest rate ya your customers etua dem banks na den aba from ba ne bank bi pem emfaso anas interest rate obe charge e dey ato ne customers abra wo ma ne bosia or factor all those consider niema no likelihood is say sika ne be ko bad any other challenges eno na aka ho ne ma ye de ye no cost of borrowing no ekoso enti emu ya bem but conditions ne mu betimi aye den kakra so hwe company ahodo a say no ya right way off but company no eda so de ka okobo bosi Bank of Ghana company no eda so rane enti ya right no off say ya no na che say yentimi konkwaji sika ni biem omofani mira ya beji sika banks no bejim sika say dem chechire mu no eye situation say de be ya banks no bro for kasam ye benya clean books Niam say bank no nenkrata mu no bibi bia fine enti said de be ya loan no enye papa na enyina mu amiamfa na ada say bank no wa japade enti international report ne say fa ne say loan no anasa sa abosia no abeye carbon nemom o recognize we are the same emran esa emane be yen hye ko na sika na watro aguo no sa kokoda ka na kwaji sika no nemom won saka sa fa be show dwumadie nim as revenue enti se ene yesi total bad debt e more than 4 billion in fact no kwekwe wom ne se banks na tro sa bad debt na uye kofi mensa na usika ka ho ye meka nkyere wo sa wo sika kra ye den e ka ho nemom ye wo kwan bi o mu faso e de se figa ne den eto ho na ma mo ka ho no ye de akoto baabi ne ye da so aguso echesi mu kopem mra mu betime eden atua edu baabi no ochesi a ne nchesi eden obegya akire die but ma memfa kwanya we ntu atiefofo enne card ya obi atimi de kwaje bosia in the name of Ghana card any all the previous cards na de kwaje bosia no ya kan nyina bom amna beye one unique identification enti so kwaje bosia wo bank a wo card no wo honom a wantua na ne ye writing of nanim say why are very lucky
enti yatro e de agu wo chena be ko bank bia enam se Ghana card no the main source of reference no o kwa kwaje bosia o ba bia ye be hu so kwaje bosia bank A ni wantimi antua enti wunya credit worthy e de assemble bro da achi enti mesre wa wuche me o kwaje bosia ni bia twa sika ni fi onya sa o kwa ni wuntimi mo bosia o kurum ha biem panipa enawie Sompa kase ye beda ase ya min sham panipa wote ne ka na sika right of nchirechire mu no Mr. Prince Ofori Obiri Yaboa or financial expert, banking consultant, winning day, Ewusika Semopa. Me fan in town, Pefra, ye equa, ye won't couldn't be mono, ye was set, Kwame a champion at was a dodgum, Eden Sambo share pay one so. Nane Samoa walking in an Sawadobi Biase, Nitichu, and a man penny now down Kwakufuado, na bedi a chon monya for Baumia. Planning committee ya womu share ye etoto niema ema bibia ekoso afenya mesum fekuo ahodo ya wono mebaye ene mu empanyimfo ene aman hina ahodo ya no so womu wo apoye mantam ho no wobeboa ye ema bibia ekoso no sentrefo ya de awanyi yemu ene obibia wode aseda amayen na wo cheso befa ne se ye fa ahodie da keke ene ya Ghana ekodi nti ebi kura chese ya esikaseye na so panyi ya chirechiremu faso de ya eye celebration we say no etimi edema ya ochese sikasem ya nkase etimi eton ye ho ya mamra ne ya mane ahodo ya na etwaguo wa bra ye dedede we say no wose ni nyina eboa emomeyi ye gina bia papa ewa abrabo asese danu ebo anopa no nso na agopama no so ayema enu kra hyemi nkran se omanfo agi ye dawubo na ayebo ye no atunu me do omanfo ase ifimo fidie so asan ka kire omanfo se sese ya preja ye kropon ko fodo ne mantami nyina akire Ghana man nti afutu ye tu ye hunyina ya wose obi ate na ye di ye hunni na ye tutu ye ne mayi sanse sese obi e bobo ne akokoma bele se sa ko fodo ya efe na ye ko fodo ya fo omudi omuhunni ye huti we ni niema we yitrima ye ba be shemu kema ene mansini na wo ha no so edin sa wo so se be ko so ma ho prapra no ahonidi no edimu wo mansini no na mantam no kropon ni obi awura mu ohun se ampa yedi ehu ni enso ha ye onyumadi bebira ya hye ewo afimu a no so beboa amma mpuntuo ene impijaye ne omo a ankrankra asa bibi wo mo se mo a opese oba no be di djuma bi o ha ye no so hyiam ni ahwe aboa amma omo wo pepa se obesom e wo djuma kwan so mo so nya bebi akohye wo ni ani so adum a ye di esi ani so a ye pese afi nyame ya dom ne di pija mantam ya sumdue ene nkabom de mo me kosoma ni a hosa da e wo ho a ye be bɔ ne ho dawuro be to nsafra ye mama so emfa nwiam ye de be simaso na mo so ma bɔ ho dawuro ama ye wo hye bibire wo se de ye no daada mennem be hia na mo de atum anim na mo so lo bisabe e bia entene no ya tene no ne de aba ye on hye bibire wo wa afi mu wo mse ya aba to afi de na so djuma wo ye ni so a wo se ye yo djuma wo ho de a untimi nkɔtwere na ɛsɛ wo ye Epoye mantam so for ye Rosset Kwame a champion and a yako ekoti na busia ye catch o se o prostrate mu how be ma ko keta na so o jonso be blom plan so predua e prostrate yade no ntunso ye binum to America for ni chemo e wo so for alignment and hwe ni mu ho Tabita clinic obeye hwehwe mu mapa e de amount ne be si chwe yade nso nam so nte na ho na mu ye odufu so le udua so kakra no aye kese kakra wo jonso ana chese entati abefom ho ma ana seniema ekoso ne kro bi tu kra na ye kese to America e Tabita clinic yade bia e ha wo fa wo sa ho fa brebo ho ene nkaye ne nyina no wo se bra na won fa mfidie nhwemo ma wi a wo de bibiduro kan beto ase e de amount na nkase mu ha so wo so ano e wo ho Kramadina fast on for bridge no what atomic run about na wadru on chen awie wo sunyane owotakra de bomode afra 0260 196219 and 0202 347 647 cloud internet ebusia was said that channel entimi entwen ni nyina ne bomode na internet connection bia wo ye no obefre cloud internet for e wotokro mukura mpo na obehwe ama service akọ na watimi anya internet atimi de adu dwuma eno tinwuma ku ahodo eya na ekontem obenya hodaso ewom na ne bo no so eda form wachira kwan no ewo kumase ya top high one love
FM no na edi eye nhwene mu anaso wodan kro na mu wo eye tech importamo nti bomoden na efre wonom 0244 601933 abe herbal clinic maami abe sebra na wonfa ehahan enutan enubra egeka mom no fa ma wawo ho eduro so no kom na kwawo ahinasa ene de toatoa so na enmonyam hyenso ebi mra wukuno abusua mu na kyese wonso gi wanegye efefri wonom enei wotwetwe wo nsem bema obema na twe akoma ye ketekete wo de wo ba na opimpi na kyese pane me so ya na ya bomodia na kwaye wo ho adwuma ewo maami abe nchen wa etro anase bia etre yade nkae ni nyina maami sebra ewo tano so apatapa new site na wontimi enshow 0243 345 392 and 0506 460 208 abe herbal clinic ena ye kanfo ede amawo ebusia eyade agana hasenom ene womo ebo ohumode ma papa eba radio adwumemu a anam so nte no NCF ababonten aye enhwesodie bi etrese wonom de abefo eba ye TV hwem ene e radio tiemu eno nte no digital audio broadcasting de watu ne din se dab no wonom de aba na wo hwe oh my god na mu hasenu mu nyina wonom eyi stations best edunwotwe eyade asompa 93.1 FM ene sompa TV ye kwaka ho Paul Amantam so ye sene de kanfo wodi ya ne se baabi a wo bia no tokro bia wo hye bia no wonya afide ye digital TV ye digital abefo de wodi ye kasa okomase ya se no moyi wo na vrongo krampo na wo tie live ho wo ye baabi a kyese ewo akire baabi akora woni kumase ase no mu a wo behu se wo tie ye nka bomoden na epe radio ana se TV no eye abefo de na enema enkoye enfama sompenie market ya pa ye boy ho modenti ye de so eno na busia ye nyina ose ne fast da rampimo siedu ema ye rasante ye bo Benedict kwakwa asante wono ne semufo panyin ote ye nsa so ase no mu ansa so ena cook over ne ke jando ho fedu evergreen mama okruche nsam no ema ye rasante ye bo asemu esa betene fide na chichinchim ne fruma ede mayen akwasia so mu aso dela Mrs Japan na naire enso ehwe boaye ekruche nsam ne bisanso mami ya Grace Gracie ye ema ene bibia akoso ewo kase ni mu abefo kwantempo fidie no so no hu ye life ewo ho ye fa sedama MC afo ni nyina wada romanti ena wo hwe yen ewo Sompa TV ne so ema neema so ekonkan news crew ye wo Sompa 93.1 kase dem afi Sompa 98.9 sunyane kase dem ena Sompa 90.7 kranza kase dem apamda dam nyina wonom emu aka ho ena nsemi etimi ebedan mo makenka fo eye banu ohene ire maame ekua yeboa asiama bronya ewie mini nua bema o se ya abuaji oforisu yes sorry so don kwa bo ewie ntino eye Sompa nkomo bola so for maame premeni amesa woni ne dom ebeje adwana no de nsem abepem so. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days